Thlir tu te chibai ule tungkar chunga Salvation Army rombol na chin thar ilongai thlawang Territorial Leaders Commissioner Lel Sam Lavale Commissioner Nui de chuan Christmas le kum thar chungin hetiang hian hun an mangang December ni samni pathum thiang hlem ne inkhom bazar kor chandam ne inkhom longmol kora December ni samni panga Christmas ni ramnut kora zana ITI kora December ni samni paruk chama inkhom durtlang kora December ni somthum pakhat sio quarters hlanna bazar kora January ni khat sang ni som pakwa kum thar ni Aizol Temple kora Territorial Headquarters Officer de chuan hetiang hian kor shanga Christmas le kum thar hun an man puyang Lieutenant Colonel Van Lal Thanga Personnel Secretary and Lieutenant Colonel Munro Pui Spiritual Life Development Secretary te chu December ni som ni panga Christmas ni bazar kora December ni som thum thiang hlem ne inkhom lai pui tlang kora December ni som thum pakhat zan lai inkhom kanan kora Lieutenant Colonel Lal Buliana, Business Secretary and Lieutenant Colonel Lal Nunlui, RMP Secretary to December ni samni panga Christmas ni Durtlang North Kora, January ni khat kumsang ni sompakwa kumthar ni 7 Phul Kora. Lieutenant Colonel Zotamoy, Program Secretary and Lieutenant Colonel Valal Nunge, Territorial Homeless Secretary to December ni samni panga Christmas ni Tamar West Kora, December ni somthum thiang hlem ne inkhom Vivacon Kora, January ni khasang ni sompakwa kumthar ni Molpui Kon Kora. Captain Keller Rimpoya Territorial East Secretary le Captain Lalmon Pui Silo Superintendent Motherless Babies Home de to December ni somni panga Christmas ni Tamari Kora December ni somni panga Christmas san lai pui tang Kora December ni somthum thiang hlem ne inkhom Vivacon Kora December ni somthum pakhazan lai inkhom Amven South Kora January ni khat kum sahni sompakwa kum thar ni Salem Kora January ni khat kum sahni sompakwa kum thar zan Lwamol Kora Captain Isak Laramrod ke Makesha December ni somthum pakhat zan inkhom Aizol Temple Kora December ni somthum pakhat zan lai inkhom tu thiam ven society ya Aizol khopui mun shang den mun har sajok ten Christmas le kum thar hlim taka an man ve theina tora kor shang ben le SA White and Red Kettle appeal an nei chu December ni sompaya sahni sompaya Khan Zavin sumhu chwate headquarters sa chun lu ngal ani am December ni somni ningani Khan Territorial Headquarters sa Commissioner le zamlawa Territorial Commander kai shwane in jampuina sem chwa in khom nei ani a Territorial Commander chuan kan chevela an du reng wangpo ni lawa din mun har sajok ko mek ta champui chin ko kan ni anga chanpui ngai ta champui na turamal somna lwan kora se paipol kan jang thei hi pathiamal somna ani ti asoin din mun har sa zok omek ten Christmas le kum thar hlim taka an man ve theina tura Red Kettle la sum tho tu zong ta chunga lom thu kan saya lalpan ale tam te ken mal som ro se ate sum tling khom zong te kum tin ati chin dan again area shanga changa wai me te beron chunga champui na pek tur than chwa chung ko som thum pali te hena cheng sanga cheu damdo in shang pasare porfana cheng sing ni cheu chojai Bethel Camping Center a cheng singa sem chwa tora rahman ani champuina sem chwa inkhom toy te nei zo a hian area tena convener te chuan he champuina dong tora than chwa te champuina pek na hi an thok chun som hal bo Territorial Headquarters sa thok to te chuan December ni somni pakhat Khan Thanksgiving le pre-Christmas to Budmanson Conference Hall a mangin kumsa he som tan office kharna hun cho Territorial Commander kai shwaine in an mang Pathian ne na lom thu se chong chai rwal na an nei bok he huna hian Territorial Headquarters chang in sun chuak turte thana hun man ngal ni in Territorial Headquarters office January ni le sahni sompakwa hon le aniang Territorial Headquarters chuan kum sahni sompako chung Indian Territory thupoitan iram lo thleng ro se ti chu thlangin in nga na Bible changa tan mathaya bungruk chang som man ani thupui honna le hlan na hi kole society tina December ni somthum pakha sahni sompariat zanlai in khoma emokum tharnia emone cheu tora rahman na siam ani Narak del theite kan han puang nge Modern English Higher Secondary School a Commerce Lecture na pakhat contract in Araka dil du tan January ni ria sahni sompria thleng principal address in dil thelu thei ani dil tu chu thiam na lama MCom B at mo B at zirlai ani tur ani January ni kwa sahni sompakwa chamadar soma written test nei tur ani ang sha chan du nei cham pu F Mingthan Sawa principal contact number 9436195478 Zofia thei ani
Gilgal Corps Central South Division Achakidar na Arwaka Commanding Officer address in January ni Kwasang ni Sompakwa Thleng dil na thelu the ini hlo chu cheng sangsari zanga quarters electric tui free ani interview hi January ni Somkum sang ni Sompakwa Zingdar Saria Gilgal Corps biak na nei tur ani shat chian du nei champu Moses Leram Chana Corps Secretary contact number 9436360149 as Sofia the ani Central South Division lama chuan December ni sompali zan khan tlang nom kor ese waitem vanapa hall kota street mission ania zandar kwale chamve hun chanin sai hawn hun hlimom takman ania thusai toy tlamwal vl mangai sang assistant leader in Emmanuel kan hne na pathian omreng ti mangin le pulal nun fima evangelism in charge in mitin ta tur chanchin cha chu ti thupuya mangin thucha ansaya social le thingpui te sem ania mamo tu tin hena chongchai sakne le counseling te nei ani ei tur ken te sem zo ani nu dar sompania hun he ti topania street mission member 10 antel puibok ani Street Mission Board te chule ma mo man turin he meeting hen chung hian thil pek don ani ma bok kor missionary board chen sang ni SY bungkon kor chen sang ni lal ro ngeta cham phai kor chen sang khat SY site wal kor chen sanga thil pe pe tu de chunga thil lu tekin Street Mission Board ten lom tho an sai ani Major La Sangliana Divisional Secretary Captain Kero Lupe Divisional Youth Secretary le Captain Ram Muzavi DSWM te January ni sompali sahni sompakwa hian munthara an omdona wangin an mani thane income desh khu chuan January ni ruk sahni sompakwa hian Ebenezer Kora chandam ne income awa seidona hemi huna hen sipai le no pang sipai te atam thei angber an mani thane income hian tel turin an som ane DHQ office to December ni somni sahni sompre chama thleng hon ania hemi nulam a chuan DHQ staff ten Christmas tol an man to dona wangin hemi nulam thilbi ka ero chuan chulbi ka divisional commander divisional secretary divisional secretary for business te andor thei don thawani January ni sari sahni sompaka office hi honle aniang Division chunga kole society ten Christmas man dan to rahman na shang siaming Christmas ni taki changwai lomin atuk December ni somni parukyan ran talalom na rwai wasai ani don ani income program le zai com program te siamin lok le lim takamang turin rahman na kole society ten an siam kumsah ni sompakwa kumtharlom na pokole society ten rahman na siamin kumthar ni han ran talalom na rwai wasai tum ani income program po uluk takin an siam lom ani kumsah ni sompre Christmas le kumsah ni sompakwa kumthar hi DHQ chuan se paile no pang se te lim ta kamang chau to ren do sakna ahlana ni ole khati zong khatung kar chunga Salvation Army rombol chan che thar kan ngai tha ho the te chu ani a Christmas le kum thar hlim le dam tang taka in man chau the na to ren sekne chuan do sakna samber kan hlana chau